yen muni linggah tanai yen ni jangan BTN jangan perumahan sih lu enggak dine dek aja dek oke waduh kini dek ini jangan perumahan jangan kos-kosan itu di tengah nih gang lah kare gitu rencana bapak ya. Oh nana pak, jadi ngomong-ngomong masalahnya gang nih artinya udah nggak gang nih pak? Besi ngai gang deh, tapi ini dah dua ngai gang nih sih jo gang-gangan lah den len tanah lah. Sing gitu pak maksud yang tuh udah ngai gang ini artinya boya besi ngai gang artinya ngai gang tuh keliling gitu maksudnya apa? Geng jadi gang nih besi. Masa liu ngegang sampai negang nih keliling sing telah tanah ini yang dagang jaje laklak mari keliling gen je maksudnya besi lurus nih gen besi gang ingatannya deh oh nana pak oh ini perumahan begitu ini kos-kosan artinya ini tengah-tengah gang oh nana sip gen deh berpaham manipuan bontek ngelah tunangan ini kos-kosannya berangkat garusin nih bontek bengarusin nih mih macana teh yang lah tunangan pak longan bajak di cuma aja pak ngujang kos-kosan pak ya aja maksud bapak kan gini deh apang ibu berangkat kos-kosannya pang tawang si tunangan bontek ini nawang bontek manipuan med jen bapak bang nandu kagetnya gitu arah bapak jangan hidang dong gen jadi kini pak masalahnya ini kan permasalahannya artinya sebuah mateng nih artinya ini perumahan ini kos-kosan jadi masalahnya sertifikatnya yang kini pak artinya panghidang tiang tuh ngelarin gitu artinya lebih cepat lah gitu pak nah coba nih kenang bapak deh habisnya dia pusing bener otak bapak ngenang sampai sing pulas bener apa teng sing pulas ngenang nih apa tuh kenang bapak kan sing pulas-pulas masalahnya habis dek nyen ngelang tanah nih ini ratu berarti sing bapak lah tanah nih sing bapak lah tanah ini nak latihan sugih nih pura-pura nih manipuan nyen nawang sugih bang sing nyen lagu kememegan dia sugih nyakan ben puan kan bos kewah lebat kalau gue sugih nih nak latihan nih teh latihan sugih ada nih nih astaga rugi yang jojoh pemain karena nak bapak ngeliat tanah nih aduh kita kalau mulai kan mana dek mai malu mai kijo nih ini latihan sugih nih ini nawang manipuan sugih pasti mesti latihan nawang aduh sing ramang apa bangun mulai kan kena uluk-uluk kan aduh bontek nyakit uluk-uluk paling bos juga bas jakan mani gitu sih ngelah itu berlemane deman nar sambal pangi lengah aduh bontek